Kardong pini prime time birtalang pendili sami hombari kilingpi. Aprang si birtang ton benci pajir midam dia aprang birtang kumpi arjuitha. Nili balong non puan tapi eme wajahem soke patang pipet opik lang. CM tuliram longhang kaping karating si arisang huatop nilip arlo long thomadolong kebak kese marjia phan kahom redam. Birtang kumpi arjupon igeret hiputhot birtang ton benci pajir midam sina. Karbi Anglong District Congress asai Hemalong Pini Congress asong atum all polling station lumbajong atum mai in nipo. লগে কাউন্সিল আমার হাতে আহিব জবকার্ড আমিহে দিম আইলাই ঘর আমিহে দিম বিধবা পেনশন আমিহে দিম মানা নয় ডিডিসি সিসিসি একদম পুরোচিত দিতে পারো আমি মানে ডিডিসি চেয়ারম্যান লোককে ভাদুরি করে দু মানা নয় ডিডিসি চেয়ারম্যান ভাদুরি করে বিএসসি চেয়ারম্যান ভাদুরি করে করো দুই পেজ যেটা এখন রেজাল্ট উলাবো আপনি দুইটা বাজার লগে লগে বিডিসি চেয়ারম্যান যাবো BLC চেয়ারম্যান যাব সব আপোনালোকে হ'ব বিডিসি চেয়ারম্যান BLC চেয়ারম্যান সেইকাৰণে আপোনালোকে হেতু কৰিব যদি বিজেপি সকলে আগৰ লিডাৰ আছিল তেওঁলোকৰ নামত গতিকে কাটি দি দিয়ক নাম চাম গতিকে মই বেছি দীঘল নকৰো গতিকে আপোনালোকে এখন সভাত অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আটাইতকৈ ভোটাৰ বেছি লুম্বাজং সমষ্টি গতিকে লুম্বাজং সমষ্টি আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে সেই কষ্ট কৰা ফলটো আমি 2 তাৰিখে আমি পাম গতিকে আপোনালোকৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যেহেতু আমাৰ ৰমহাত ডাঙৰীয়া এইচডি মিনিষ্টাৰ আছিলে তেখেতৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞ কাউন্সিল থাকোঁতে দুইবাৰ জিকিছিলে তেখেতে CFO হৈছিলে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এই অফিচ তেখেতৰ নাম আছে অলপ যদি পিছফালে চাই তাৰ নাম তেখেতৰ নাম আছে গতিকে তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰিছিলে কাউন্সিলত থাকোঁতে নিশ্চয় এইবাৰ যদি তেখেতক যদি পুনৰবাৰ ডিফু এলএসি পৰা আমি যদি জিকাই দিব পাৰো নিশ্চয় তেখেতে ভাল সহমত পদবী ল'ব পাৰিব আমি তেখেতৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জনসাধাৰণৰ বহুত উন্নতি পাব বুলি আশা ৰাখি Niphaikrei Trawar ni Lumbajang constituency ke parlo Thonglangso polling station ke parlo Sing Tiso lapen John Tiso arong along National People Party asong vote kerek amai ing nipo. Assam Assembly kilik upper nang kilehot lakha kresur ke STH dipu LSC penang kachitoiden National People Party pen Rajan Timong ahin pen Assam Assembly kilik along kachapahaidon thekjepan tode sang si pen rat kachin kita ason si putat dipu lamdik atuwar Thonglangso Sing Tiso pen John Tiso arong along teme vote kerek amai patodam. News Text Report News 24 Karbi Anglong. Nilip MEC constituency ke parlo Koilamatia Habar kosom nang solong KDC atum Koilamatia Habar along sai kachati kipen kaching thoranat kipaprang hunjia phan kaching wai padopo. Koilamati Development Committee KDC kontribang modern kathar pen mai chari pon lapen alohi kontribang dona tumakan pachingi pon mai along alohi serpu kebe amai tu awinas rongkhang apasi chuthapon lapen malapen bangso kachap hapon nang koki Koilamati ahawar along sorkar along sakuri mati boreng abar sai kavia tumsi ki onglang lapen ki ongbong atum ki joparni aning kanda sai chuki ki pen chotsi ki chop kebe along ki singko non project pen sarong ta akijo pen ki ponto aro sumara tumapan piri ki thak ajaton dan ki pon japan boripon poputa rada thingno chichapon Koilamati ahawar along Karbi Anglong ki Longle mepi aja lesai tiki sita athe long lapen keklam sile le jandang jiputa than pon lapen mayalong nilip kebe head branch amai pu Vikram Tongpi Sujit Timung Bilison Terang lapen arisang watum chetongdon sin mayadi pon rongasar GP Singrongpi GP Jaliram Ronghang Ram Kathar Kanya India rongasar ta mayalong chetongdon non kebang ji arian ta Koilamati ahawalong ason asai tiki atuwar anat kachihong ponalong bigi sore aning pathirun hek ajok KDC atum lapen sai jati kiara KDC mai pu awinas ronghang apan churo pajur pon. Nilipen bertapang dakon Anelson Nokar News 24 Karbi Anglong. Kami kerap babang ke long lepin po asi ningdu me melam sita pini ni tum un alpen ko ni tum song babang song ben same un an kiti klem man ko song se ke japon ni ma babang ni tum chingkilo la pen ni tum kai ki tam kiti klem han se karjap si ko song ko si ni tum prang se tam kiti klem man ar ke un alpen kiti klem ki sun man ko chawi pas tum jingwai pon la pen Mati bu phong asar rong long sikaterang
pia hem non pu anda ke pitang pi meji phan thangnat angring abelang jongdame surihini ra trainer ke pen piling an surihini ra inquiry siamo matlo adai non ka cng Pinpur pon menili blakhain kora po MSC constituency ke paru koila mati wo ponga saralong PMA YJM ningkan ke thum piplenge kat ke patang pon pipedat ke manghu meme alamlo iduk ke boy dat tumapan sorkar pen ki pipon nangji ateng pen pipon lo setanona por matlo adai change mini block ase hematu video pen danglok JE Sanjay Be Gram Sevak Bimol milik atumtong ke patang pijaban payment claim pipedat maputa jongdam meme lapen ngilip MSC lapen VDC atumta lahai hui PMA YJM so kidukila katumapan kachulang do nang ja kenang sot mate contractor si amethanga lia phalche mathapon rong maputa arju pon meme alamlo PMA YJM so atangka lakha pon data henone total amount lake 1,30,000 ando sita non ke patai ke thoma phong atangka olai piet pen ke patang pijapan thangnat angring amelang lasinon ke at tangwet nang popusi ahem pusika terang pi asuk jiten teron pen lam the nang pachini jon lasi bloka sorta methanga sai kelang pen kachimu thi chojia phanili ahawara tum chethan pon lasi bloka long ke klembang puatum ta methanga tebula long si chetot lun lapen contractor to ke thandam alam peling ke ajar alam along ke angkor kavelam pule jongdam ni puta hawara tum pen akoi pi lasi project pen sorkar arona pen ke klem pija phanta chuni repon pedo Nilipen bertapang nakpon Anil Sonrongpar News 24 Karbiang Long. Kedamtang ni Paikri player ni Katsa Mai Pu Himandra Kathar pen kadiman pon MLA election nang lele aprang borpung kache leng adolong ke bak nang selam pinang jipu CM Tuliram Ronghang Arjulong si tim Karbiang Long pen kahumrida Nilip aro borpung anatu arnibang bang pharo amonit kacheleng aki sungpu chinisi katsa mai pu Mohendro Kathar pen dolong ke bak et jang thangpi election apang nang semar pitu kaninje CM Tuliram Ronghang pen Arjulong si pini ari sanghwa tumang bong pen social worker kolon sing timung social worker pitia teron pen Nilip Mondol X mai pu Prodip Phangcho lapen social worker Bimol Inti lapen katsa mai pu Mohendro Kathar Kongchon bang Martin Kathar lapen machitum diatum adimaklong kelangdam Kasi CM Tuliram Ronghang kaping karating si ini arisang huatuk social worker bigatero natum ini penap amat nang kasemar japat lamchak pitika. Nonama prabjin pen kasemar jat dolong laki nili blok asai hempen kachikoinot chokheola highway adung het sadhe tok biarong theng pia dolong lapen so adung het nili blok asai hem anung lapen karbilang so theng pi adolong henlo. Ajak ding open lahaya theng pia dolong kitu ke jang thang ke theklong pen lapuson si kipe mithu jima te ke semar pijia puthak nilip araratum lapuson si kisunga hot na ke matha thega pot CM Tuliram Ronghang lapen team Karbiang Long lapen hamphanga songa tuma phanstame kero pajer pon lapen chu theng pia dolong nang pipera RCC dolong ke thir muchot na ke semar pijia phansi puthot nilip ararapen chuning ripon thu Nilipen bertapang dakpon Anil Sonrongpar News 24 Karbiang Long.